laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wassalatu wassalam ala ashrafi khalqillah sayyidil awwalin wal akhirin imamil muttaqin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yawmiddin. Wa ba'd. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإننا في هذه الليلة المباركة نتابع بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأنا بالأمس من هذه الدورة العلمية المباركة التي تتعلق كما لا يخفى عليكم بهذا الجزء، وهو كتاب الصيام من كتاب شيخنا العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي، ألا وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص ويوفقنا جل وعلا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. قال المؤلف رحمه الله: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. بماكي كم بمؤلف أول شيخ عبد الرحمن ناصر السعدي عليه رحمة الله، بماكي والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض، ommo tawata ko ronkuɗo e horugolngol o ronkiri sabanede ma nayewu, aw marabin ma sabanede ma nawnare nde tawata la yurja bur'uhu, nde tanƴinanaka ay tanƴinaka dekkugol mayre. ɓe maki oɗo neɗɗo yut'imu o ñamminay kanko an kulli yawmin lonto kala ñallal miskinan miskino. andi en jantino hanki wonde oɗo ajaz ko ala qismayni, ko fecciɗo pecce ɗiɗi. ko ajaz mo tawata ko o za'il wa ajazun mustamirrun, mana muɗum si innama ronkere, ronkugol horugol lewru sumayenɗum no fecco pecce ɗiɗe. karmo koɓɓen ɓe maki ko ronkere nde tawata nden ɗon ko dirayde, bi maana ko ronkere yahayde ha e zamanu nde iwa, e ronkere nde tawata nden ɗon ko ronkere duuminde, nden ɗon ko ronkere nde tawata nde tanƴinanaka iwgol. ɗiɗo ronkereji ɗiɗi yimɓe ɓe tawata ko sifitorɓe ɗiɗo sifaje alhaali maɓɓe on no luutodiri, no sharia diina kam ɓanginiri fi maɓɓe non. se ndetti wana oɗo neɗɗo ronkuɗo ronkere nde tawata ko ronkere dirayde, masalan himo nawni nawnare nde tawata yurja bur'uhu, no tanƴina dikkugol kañum nawnare nden, oɗo ajaz mo o jogiti on ko ajazun za'il, ko ronkere nde tawata ko iwayde. sifa oɗo jomi meɗen tabaraka wa ta'ala wi: wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. mana muɗum kanko o newinanama taƴugol
o ñaama e nder suumaye on madama o wawata horude o habbito ha ñande nder ronkere makko ɗon iwi ha ñande nden nawnare makko ɗon nde eggi on sati kanko neɗɗo on o yoɓa yiruɗi ñalɗiɗi o ñawli ɗon kanko etugol ngol lontantako mo korka kan ɗum noon nawnare makko nden ko nde juuti wo ko nde juuti haysi tawi hawri kanko neɗɗo on o ñawdike duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati cheikh usaymin ɓe maki rahimahullah wonde madama médecin ɓe holniɓe hoolaɓe ɓe ɓanginanimo wonde nawnare nden ko tanƴinanande lekki haray ko yo habbo ha ñande nawnare nden nde eggi e makko wo o ndikki kanko neɗɗanke on madama o wawiti horude o yoɓita ñalɗiɗi o ñawli ɗin kono ko yowodiri e fiyake etugol ngol lontantako muɗum ɗo amma none ɗimmo o woni al ajaz al mustamir konko woni ronkere nde tawata ko duuminde nden kamɓe cheikhu alayhi rahmatullah ɓe addani e mise muɗum ɗo ɗiɗi misal aranal ngalli kibarin sabu nayew neɗɗo on tawa o nawyi joni ha ɓandu makko ndun duloyi kanko neɗɗanke on hande kadi o wawata temde heege few oɗo neɗɗanke no anda wonde sattata kanko neɗɗanke on ha o arta o wonta suka nayewu makko ngun kono o woni e nawyirde noon ko noon ɓandu makko ndun loyirta jom meɗen tabaraka wa taala o wi wa man nuammirhu nunakkishu fil khalq o wi kala mo min juutini gurdam muɗum min wurnimo ko juuti kanko neɗɗanke on min ɗuytaymo ka tagudi mana mum doole makko ɗen nde ɗuytoto woni loyre makko nden kanko neɗɗanke on nde ɓeydo yo noon madama kanko neɗɗon mo jogiti nguɗo nayew tawi o wawata horidude e ɗum ɗon oɗo kanko korka kan hande kadi o wallinanamaka ko honɗum o ɗaɓɓira ko yo o etu yeru ñalɗiɗi tawata ko ñalɗi suumaye ɗin kanko neɗɗanke on o jonna ɗum ɗon miskino ñallal kala ñallal o eta yeru nisfu saa feccere sa'ure nde ko ɓeɗo jomi meɗen tabaraka wa taala wi wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin bima'ana ɓemɓe tawata ko pellet no sattana ɓe horugol nduɗo lewru sabanede ma jogagol maɓɓe ngantongo tawata ko duumigo kamɓe ko waɗɗiɓe koyo ɓe ñammin miskino e kala ñallal ɓe ñammina miskino yeru feccere sa'ure nde jonnon oɗo kibar no mari noneji arayɗi o mari noneji ko fandi woɗi nayi none arano on koyo neɗɗanke on heɓu kibarun bila ajazin wala mane o wona neɗɗo mo tawata o nawyi o wonda e ronkere haɗayde mo horugol hay e hunde o wonda kadi e hunde nde tawata ko hunde jiyane e piiji haɗayɗi mo kanko neɗɗanke on horugol masalan o fani nden e lamane ko tawde kanko neɗɗon haqqille makko ɗen ɗe bonani o nawyi goo o ala ajaz bimana lo'ere heɓali mo nde tawata ko haɗayde mo horugol ngol wa nafsu shay'in o ala mane haqqille makko ɗen hiɗe selli ɗe bonali fa hada wajibun alayhi an yasuma oɗo no waɗɗimo yo o hooru i kala o nawyi kono wala ko haɗa mo korka ko wannoon ɓandu makko ɗum hatta ndu tenayi horugol ko wona noon haqqille makko ɗen ɗe bonali o wonda e nawnare haɗayde mo hayye hunde oɗo fa wajibun alayhi an yasuma none ɗimmo on ko yo jogito kanko neɗɗo on kibarun bi ajazin wala mani o wona neɗɗo mo tawata o nawyi himo wondi e ronkere nden maana muɗum kanko mawɗo on ɓandu makko ndulloyi o tenata hande kadi ko wiyete heege kon kono noon haqqille makko ɗen hiɗe selli haqqille makko ɗen ɗe bonali ɓandu ndun ndu nawyi ndu loyi kono haqqille ɗen no selli ɗe bonali oɗo kanko ko waɗɗimo ko fidyatun ta'amu miskin madama kanko o wawata horude kono haqqille ɗen no selli kanko neɗɗanke on himo waɗana badal korka kan honɗum woni ɗum ko ñammingol miskinaɓe ɓe ñallal kala ñallal o ñammina yeru feccere sa'ure none tammo on koyo taw kanko neɗɗo on mo jogii kibarun bi mani'in la ajaz maana muɗum kanko mawɗo on himo jogiti ko wiyete kon haɗay ɗum woni haqqille makko ɗen ɗe sotti o nawyi ha o wonti fayda bobo joni sa ari a naati
o yewti seeɗa o anditima a yaltoyi a arti kadi o yewtiyata o anditalima o andata sayi ka woni o andata nokku ka woni o andata ɓe woni yewtudude kono ala ajaz honɗum woni ajaz mo faandi ɗen on o ala nawnare ko wiyete heege kon kadi mo wawi siportude ɓandu makko ndun ndu lo aale oɗo la sawma alayhi wala fidyata alayhi kanko korka waɗɗakimo ettugol kadi waɗɗakimo limaha li annahu faqada aqlahu o hattike haqqille makko ɗe rufi alqalamu anhu anda sifani oɗo kanko korka waɗɗakimo wa nafsu shay'in ettugol kadi waɗɗakimo amma noone mo tawata ko nayamo on ko yo jogi to kibar bi mani'in wa ajaz kanko neɗɗo on o nawyi few wattude e muɗum imo wonni e lo'ere ɓandu haqqille ɗen kadi ɗe sotti oɗo kadi la shay'a alayhi la sawma wala fidya kanko e hoore makko korka waɗɗakimo wa nafsu shay'in ettugol kadi waɗɗakimo wannon o hattike haqqille makko ɗen idan rufi alqalamu anhu anda sifamika ɗiɗo noneji nayi ko ɗi waɗen faamude anden kadi ñawore gotum kala e majji ɓe maki aw maradin maɗum nawnare nde tawata la yurja bur'uhu nde tañƴinaka dikkugol mayre oɗo mo tawata alhaali makko on koni woniri jogitiɗo al ajaz al mustamir kanko yut'imu an kulli yawmin miskinan madama nawnare makko nden ko nawnare duuminde nde tañƴinanaka lekki few e ginnata nde ala lekki ɗum ɗo wowlugol ɗum ko faljere nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ma anzala allahu da'an illa wa anzala lahu dawa allah azza wa jalla tippinali nawnare siwana o tippinanine lekki alimahu man alima wa jahilahu man jahila idan wiwgol ndeɗo nawnare ala lekki neɗɗo mo tata ko faamuɗo qur'ana e sunna o woltaɗo ko wiyata ko nawnare nden yi'aka lekki mayre taw ko wannon allahu andina e woɓɓe o majjina woɓɓe kono nawnare nde ala lekki ala idan ko wiyete ko nawnare nde tañƴinanaka ndikkugol ɗum noon kadi nayo neɗɗo on darutumba o duumodi e mayre o ñaawa e hoore mayre nde tañƴinanaka ndikkugol la ko yimɓe ɓe tata ko ɓe atibba mutakhassisun umana bimana ko médecin ɓe tawata ko hertorɓe janngugol fiyake nden ɗon nawnare tawa ko holniɓe kadi hoolaɓe hara ko ɓen ɗo wi'imo nde ɗo nawnare men tañƴinanaki nde ndikkugol few idan kanko neɗɗo o yowa noon fiyake ñaawore nden e hoore nden ɗon nawnare o ñammina an kulli yawmin miskina kayfiya ñammingol ngol kadi eyno alhaali muɗum neɗɗanco on sellantamo yo o ñammin tawa lewru ndun nduya haali e andi no woodi yimɓe goo suumaye on daroto tu ɓe konta ɗon kisambeyna balɗe 30 ɓe eta ɗo yeru balɗe 30 ɗen ɓe yaltina karmo koɓɓe maaki ɗum ɗo sellata ko waɗi noon a waɗi gollal ngal tawi waktu maggal on hewtaali no wawa neɗɗo mo tawata o hoorani suumaye e nder sabbordu suumaye ma o hoorani suumaye e nder raajibi ma neɗɗo mo juuli fana tawi ko waktu duha kanko neɗɗo on o waɗi gollal ngal waktu maggal on hewtaali idan kayfiya ñammingol ngol ko nooneji ɗiɗi noone arano on koye waɗu ñande wo ñande si tawi naange ngel nge muti o eta kanko neɗɗo o nisfu saa noon nden anndi sa'ure nde jogiɗen nden ɗon ko feccere mayre taqriban ko 1 kilo e ko fawi ono cheikh ibni bas ɓe maaki neɗɗo yo naɓutu wona 1 kilo et demi ko fawi ɗon kon ko hunde nde tata faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrun lahu lorratamo hay hunde ko waɗi ko gramme ji fawoto hoore ɗo o eta ɗum ɗon si o fawi coggu maafe fawi ha wani am o acca nangen si muti o yaltina ma ɗum kanko neɗɗo o acca ha lewru ndun si tawi o hoori ndu si tawi ndu hoorama ha ndu timmi o konta siko balɗe 29 ndu heɓi ma balɗe 30 o eta yeru ɗum ɗon fuu o yaltina o jonna miskina ɓen imma goto ma o senda hakkunde maɓɓe walla o eta ɗum ɗon fuu o defa ha gasa o nodda wa miskinaɓe yeru limore ñalɗi ɗin ko balɗe 29 o nodda miskinaɓe 29 ko balɗe 30 o nodda miskinaɓe 30 o defa on ɗo ñamete o nodda ɓe ñama wana Anas ibn Malik radiyallahu anhu fewdoɓe nawyuno kamɓe ko ni ɓe ñamminirni idan ko ɗiɗo kayfiyaji ɗiɗi marɗe nge mum ɓe maki wa man aftara fa alayhi alqada'u faqat idha kana fitruhu bi aklin aw bi shurbin aw qay'in amdan aw hijamatin aw imna'in bi mubasharatin
إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كما شيخ عليه رحمة الله بناتني بانغنانغول ايويتيدي المفطرات بمعنى تجايدي كوركا نيدانكيو بيجي دي تاواتا كو تجايدي كوركا نيدو تاواتا سو ميمي دي كوركا ماكو كان كابوناي اماكي ومن افطر كلا اون نيدو مو تاواتا o taƴi korka makko kan fa alayhi no waɗɗimo alqada'u yoɓugol faqat tun ay yoɓugol tun ida kana si tawi hawri laatike fitruhu ko o taƴiri korka makko kan ay si tawi laatike taƴugol korka makko kan ko laatori ko bi aklin ñaamugol aw bi shurbin maɗu yarugol ɗum ɗo noon ko o ñaami kon kanko neɗɗo on no fota ter ñaamete on o nafay ɓanndu ndum ma o nafata ɓanndu ndum o ittay heege ma o ittata heege ko o yari kon kadi wana noon waɗi no woodi woɓɓe go wonɓe innude wonde si tawi ñaamete on o bonnata yani o ittata heege si tawi hawri kazalika njaram ɗan ɗan ittata ɗonka ɓe wi wonde ɗum ɗon bonnata korka. Cheikh Usaymina alayhi rahmatullah ɓe rutti ɗum ɗon hattirde ruttugol ka aljami'u maɓɓe للتعليق على فقه السنة بماكي wonde ma ñaamete on no o way wono o way nonate muɗum sifa oɗo cigarette sifa oɗo drogue e andi ko curkiwi la yughni min ju'i duncanta hayi hunde e ko wiyete kon heege kono ɗum non e hoore muɗum bonne korka neɗɗo kala ko wiyete ñaamete e kala ko wiyete jaram si neɗɗo on o yari ɗum ɗo kanko neɗɗanke on korka makko kambone yandi asli ko bonnata korka konko piiji tati jomi meɗen kafidi e nder aya goto kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl do kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o janti di wa kulu washrabu ano dun don tayo wi fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi joni do wawi soccade sonnabe monon ben ay kinayatan anil jima' ender bi maana jemma kanyo suma e holli wonde ender nyalor ma on ko hunde ne tawata nde wattake idan dido tati al aklu wash-shurb wal jima' ko kandi woni usulu al mufattirat bi maana lasliji majji o be maki aw qay'in maadun touré amdan tawa neɗɗo o tewi wan noon touré nden no ardanta neɗɗo noon no mari noneji no ara tawa galabahul qay hara touré nden nde folumo no ara tawa kanko neɗɗo on istaqa amdan hara o tewi pas kanko neɗɗo on o looƴiti o tuuti nelano alayhi salatu wassalam ɓe maaki ka hadis abi hurairata radiyallahu anhu ɓe maaki man zara'ahu alqay'u ɓe maaki falaysa alayhi alqada wa man istaqa'a amdan falyaqdi be magi kala neddo mo tawata turre den folimo kanko neddanke on na kanko dabbitinde o tuuti hara yobugol korka kan fawaki mo ko yo continue korka makko ga kono si tawi kanko neddon ko kanko memmini turre den o lojiti o tewi pas be maki si tawi hawri o tuuti hara no waddi mo yobugol ngal don nyalla yo non non e lojitagol no mari noneji buy neddo on no wayi nadude kollum makko kun o naɓa kun ka ɓuri woɗɗude e dande makko ne ka ɓuri woɗɗude ɗon e hunduko makko kon ka dande nden fuɗɗi ɗon o looƴito enen ko ɗum ɗo ɓurɗen anndude fayda kono wona cheikh usamin ɓe maki looƴitagolngol no mari noneji neɗɗo on si o ndaari ko ñiddatamo tamo anndi ɗum ɗo no ñiddamo si o ndaari ɓernde makko nden ƴaway o tewike pas o ndaari ɗum ɗon fiyo ɓernde nden ƴaw o tuuta ɓe maki ɗum ɗon ko looƴitagol wa nafsu cheyin si o lunnike goɗɗum ko tata no luuma mo moƴƴay mo andi pellet ɗum ɗo si o lunnike ɗum ɗo tum ɓernde makko nden ƴaway o tuuta ɗon kadi haray kanko neɗɗon o looƴitiki ko wana noon si o ɗibbi reedu makko ndun fiyo turre nden ƴaw ɗon kadi ko noon e noneji looƴitagol ala kulli hal si tawi ko kanko neɗɗo on memmini turre nden o tuuti ɗon haray korka makko kam boni fa alayhi alqada ɓe maki aw hijamatin ma ɗum hombitagol andi hombitagol
ko poɗugol ƴiƴam ɗan tawata ko ƴiƴam bonɗan ɗan yaltina e neɗɗo on ɓe gandi non aranum hari ko alanduɓe warrayno yehi ha ɓe watti wadde biniwoy ha joni Allah azza wa jalla yanñi alhaali on heɓike piiji ɗi tawata ko alaji waɗirɗi joni noon oɗo hijama no ari hadis nelaɗo alayhi salatu wassalam hadis thawban wonɗo ka musnad imam ahmad kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki aftara alhajimu walmahjum ɓe maki neɗɗo mo tawata ko hombituɗo on ayi yaltinanɗo neɗɗanke on ƴiƴam bonɗan ɗan ka ɓandu makko kanko korka makko kam boni on yaltinanajo ƴiƴam bonɗan ɗan kadi ɓe wi korka makko kan kanko kadi ka boni ɗum ɗo ko jiya ɗum e min mufradati alhanabila hanabila yankoɓɓen ko madhabu maɓɓe on woni ko hertori ɗum ɗo ɗum waɗi cheikh l'islam ibn taymiyata kamɓe ko ɗum ɗo ɓe suɓi kadhalika cheikh ibni bas wona noon cheikh ibni uthaymin ɓe maki neɗɗo on si tawi hawri o hombiti goɗɗo o memi ƴiƴam ɗam mubasharatan kanko korka makko kam boni hombitaɗo on kadi korka muɗum kam boni lakin no ari hadith abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma wonɗo ka sahihu al-bukhari kamɓe ibn abbas ɓe maki wonde ihtajama annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa huwa sa'im ɓe maki nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe hombitino tawi hiɓe hoori ɗum waɗi jumhur alfuqaha wona ɓeɗo hanafiyankoɓe e malikiyankoɓɓen e shafi'iyankoɓɓen ɓe maki hijama bonnata korka goɗɗo on neɗɗo mo tawata ko hombituɗo on e hombitaɗo on ɓeɗo korka maɓɓe bonirta ɗum ko nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe watta hunde nde tawata ko bonna e nde korka maɓɓe kan tawa ɓe andi nde bonna e korka kan annon hadis on himo selli himo ka sahihu al-bukhari nelaɗo alayhi salatu wassalam ihtajama wa huwa sa'im ɓe waɗi kadhalika qiyas e oɗo hijama ko wiyete kon alfasd mana muɗum sekugol ɗaɗol neɗɗanke o yaltina ƴiƴam nder ton masalan wona si tawi goɗɗo nawni joni ka laɓtane o hato jini e ƴiƴam siɓɓe makko ɓen ari ɓe yaltini ƴiƴam e ɓen ɗon ɓe fi ɓeydangol oɗa ƴiƴam ɓe yaari kamɓe hanabila yankoɓe wonde ɗum ɗon bonnay korka makko kanko neɗɗo okkuɗo ƴiƴam ɗan o ɓe inni amma si tawi hawri kanko neɗɗon ka laɓtane o yehi ɓe inni ɓe hato jini ƴiƴam seeɗa e makko ko ɓe waɗira examen ɗum ɗon madama ko ƴiƴam seeɗa jang ɓe wi ɗan ɗon bonnata fiyon ɗum ɓe wiyani ɗuɗuɗan ɗan bonnay ɓe wi sabu ɗan ɗon ɗan lo'inay mo kanko neɗɗanke on si ɗan yalti amma jumhur kamɓe ɓe yaari wonde ɗum ɗon bonnata korka makko kan few okkugol ƴiƴam bonnata korka makko kan wa kadhalika kanko neɗɗanke on e hoore muɗum si ƴiƴam ɗettama e makko fi waɗugol examen ɓe maki wonde ɗum ɗon na ko bonnata korka makko kan non cheikh on ɓe maki aw imna'in bi mubasharatin ma ɗum mani yorgol sabanede ma soccagol sonnajo mana muɗum gorko on argol socco sonnajo makko annon mubashara on ɗo wona noneje ɗiɗi ɗo wona ba mubasharatun bil farji wa mubasharatun fi gayri alfarji soccagol e sonnajo on tawa ko jimaa on tigi ɗum ɗon no anda o bonnay ɗum korka kam bila shek amma si tawi ko argol soccomo tun kanko neɗɗanke on imma ɓe qubla lunnagol sonnajo on ma argol fijida e makko ha maniyu makko on yalta kamɓe cheikhon ɓe maaki wonde korka makko kan ka bonay ɗum korka makko kan ka bonay ɗum ɗum ɗon woni konngol ngol tata ko konngol jumhur ngol ɓe heɓɓi e ɗum ɗo kala noone ko wiyete istimna neɗɗo on madama ko kanko tewi pas yaltini maniyu on e makko tawi ko o finuɗo wana o ɗaaniɗo kanko neɗɗon ha maniyu o yalti e makko imma o ndaaru sonnajo janano ha maniyu o yalti e makko ma o kanko gorko on o heɗi hito sonnajo o dakmitori ɗum ɗon ha maniyu o yalti e makko walla o memu sonnajo on ha maniyu o yalti e makko ma kanko tigi fijiri hoore makko ha maniyu yalti e makko ma ɗum tafakkara kanko neɗɗon o miijiti ha maniyu o yalti e makko ɓe wi kamɓe jumhur wonde korka makko kanka boniray sabu ɗum ɗon ɓe ɗettiri dalil maɓɓe on ka hadisul qudusi hadis abi hurayra wonɗo ka sahihain ka joomi me wi ɗon taraka ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli ɓe wi shahwatahu no naati nder ɗon ko wiyete kon al istimna lakin no woodi karamokoɓe ɓe tawata kamɓe khalafu dhalika ra'ya se ndetti wana
imam ibnu hazmin kañumma e cheikh mouhammad bun ismail as-sana'ani sahibu subul kañumma e cheikh al albani rahimahumullah kamɓe ɓe maaki wondema istimna'u on bonnata korka neɗɗo on few ɓe maaki dalil ala e mum ɓe maaki ko bonnata korka neɗɗo on yaltugol maniwe makko wo ko si tawi hawri jama'a o rendidi e sonnaji amma wi'ugol mujarradu tafakkur maɗum memitagol makko o fijira hoore makko ha maniyu o yalta kamɓe ɓe maaki dalil ala ko bonnata korka neɗɗo on e ɗum ɗon ɓe maaki ko waɗi nun karamokoɓe yaaruɓe ɓe wonde ɗum ɗon bonnay korka ɓe waɗu qiyas mum on e jima kono ɓe yehi ha e nokku ko waɗɗi e hoore neɗɗo on kon si ko jima o waɗi ko waɗɗimo kon si tawi ko istimna o waɗi ɗon ɓe sendiɗi ɓe jabalɗi naɓude nokku ngol on noon hiɓe fotti kamɓe jumhur wonde mo waɗi istimna e mo waɗi jima korka maɓɓe kam boni ɓe fotti kanko neɗɗo on waɗɗo istimna e waɗɗo jima no waɗɗiɓe yoɓoygol ɓe ari noon ɓe fotti kadi wonde si tawi oɗa waɗi jima no waɗɗimo kaffara oɗa waɗi istimna waɗɗakimo kaffara cheikh al albani en ɓe maaki wonde ɗum ɗo holli qiyas maɓɓe o wona qiyas mo tawata ko yawɗo ha o hewtoy wan noon ɓe fuɗɗor qiyasan ɓe yehi sengo ley toon tawi qiyas on ko faare idan on ɗon ko masala mo tawata ko khilafiya bayna al ulama ala kulli hal neɗɗo madama a hoori rentin hoore ma e sifa ɗiɗo piiji hattirde rentago ɓe maaki wonde ɗiɗo ɗi fuu majji ɗiɗi ɓe linti ɗo ɗiɗo si tawi korka neɗɗo on boniri sabu ɗiɗo haray ko waɗɗimo ko horugol tun kaffara fawakimo ɗum wodi noon ko ɓe jantaki ɗo ɗum wodi e ɗiɗo ko ɓe jantaki no jeeya muɗum khuruju damil haydi won nifas yaltugol ƴiƴam fi lordu e ƴiƴam ɓesugo bonnay korka ka kono ɓe jantaki ɗum ɗo ko wana noon no jeeya ko ɓe jantaki ɗo niyatu alfitre anniyagol neɗɗanke on wonde kanko neɗɗo on o taƴi korka makko kam fi kala no waɗi karmokoɓe goo yaaruɓe wonde si o anniyi tu o ñamali hay e hunde o memali ko taƴata o moƴƴintini en ni o garay korka kam bonata hono buye karmokoɓe yaari wonde si tawi o anniyi ke korka makko kam o yalti e makka haray korka kam boni innama al amalu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa e hunde no woodi nde ɓe jantaki ɗo arridda yarton jingol neɗɗo o bonnay korka ka oɗo eɗen a neɗɗo si murti o yalti ka islam on hoti e keferankaɓe hara islam makko on boni korka makko kanka ka boni ɓe maaki illa man aftara bi jima si wona on neɗɗo mo tawata ko o taƴiri korka makko kanko saburindigu oɗon fa innahu kanko yaqdi o yoɓay ñallal ngal wa yaatiqu kanko neɗɗanke on o rindina kadi raqabatan daande fa in lam yajid si tawi hawri o heɓali jiyaɗo mo o rindina fa siyamu shahrayni mutatabi'ain o hooray lebbi ɗiɗi jokkodirɗi fa in lam yastati si tawi hawri o taqanaka ɗum ɗon o wawata ɗum ɗon ɗum kadi taqanede angal taqanede ɗum ɗon wona dey bi maana ndarugol makko hoore makko tun woyna a ɗum ɗo mi wawata ɓano satti la ko yo taw kanko neɗɗo on ko cellal makko ngal ɓandu makko ndu woni tenata si tawi hawri tenata ɗon haray kanko neɗɗanke on waɗɗaki moɗon hande kadi ko yo eggu fa it'amu 60 miskinan haray ko ñammingol miskinaɓe 50 e andi dalil ɗum ɗon ko hadisa ɓe horayra on fewno oɗo neɗɗo sahabajo warno taynelaɗo alayhi salatu wassalam o humpiti ɓe wonde cheytane fooli mo yani e sonnajo makko on e ñalorma suumay kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe landimo simo mari dande rindintende o wi o ala ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makanimo simo wawi horude lebbi ɗiɗi jokkodirɗi o wi o wawata on saati kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki simo mari ko o ñammina miskinaɓe 60 o wi o ala on saati e nder ɗum ɗon ɓe nelda ɗon kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu tamaroje ɓe ɗettiɗen ɗon ɓe jonnimo ɓe maki yaw ñamminaɗe ɗo miskinaɓe o wi walladi ba'athaka bilhaqqi ma bayna labatayha ahlu baytin afqara minna o wi ko pellet mi wondiri allahu nelirɗo on gonga ala hakkunde natirgal madina ngal e yaltirgal madina ngal yimɓe suudu wiyeteɓe miskinaɓe ɓuri men mene nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe jali ɓe maki a yaw ñammina yimɓe suudu maɗa on karmo koɓɓen ko ɗo yaari wonde si tawi kanko neɗɗanke on o heɓali ɗiɗo tatiji jantaɗi ɗo heɓali taqa hay fus e majji
ara la shay'a alayhi. Allah azza wa jalla la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Wontum wodi karmo ko be jantibe wonde e der gurdan dan si yahoyi ha o hebi ko o nyammina miskinabe cappanɗe 6 hare ko yo nyammina en nasi fam si gurdan dan juuti o heboyi ko nyammina miskinabe cappanɗe 6 be inni ko yo nyammin kanko neddanke on ko watti o mayde inan dido o yo wondirde fiyake al mufattirat. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نلانو عليه الصلاة والسلام بماكي كلا يجتدو ويجتكو همهوري ونيامي ما دون كانكو نتنو وياري si o anditi fali yutimma sawmahu yo timmin korka makko kam mana muɗum si neɗɗo no hoori o yejjiti ko o hooruɗo ɗetti ñamete o ñami ma o ɗetti jaram o yari si o anditi ɗon ko woni ka hunduko makko kon ko yo tuttu ɗum ɗon o saƴƴita hunduko makko kon o continue korka makko kan o timminaka haray hay hunde fawakim fa innama at'amahu Allahu wa saqa ko ñamminimo ko Allahu azza wa jalla ko kanko kadi woni ko yarnimo. Wadi Sheikh Usaymin be maki rahimahullah on ardi non ka muzakkiratu fiqhin mabbe be maki wonde neddo on kala ko innete bonnay korka ko betaw shartiji tati di timma shurutu fasadi as-sawmi shartiji tati. الشرط الأول كو العلم وضده الجهل. الشرط الثاني كو الذكر وضده النسيان. والشرط الثالث ko al-ikhtiyar wa didduhu al-ikrah. Be maki dido tati ko beedi timma kala memuro ko tata ko bonnay dum korka si dido tati timmale makko korka makko kam bonata. Awalan ko al-ilmu jonon al-ilmu be maki ko al-ilmu bil hukmi wal ilmu bil hali ko andugol nyaawore den on tigi tawa mo andi wonde kundo piwu si amemi kun a nyami kun madum a yari kun ma a wadiri ne wattitirni dum do bonnay korka mada tawa neɗɗo on no andi jonno si tawi kanko neɗɗanke on o anda kanko e sikke makko ɗum ɗon bonnata korka o memi ɓe maki korka makko kam bonata. ɓe jonni misal wona no ardi noon e fiyake Adi ibni Hatim e andi fewdo Allah azza wa jalla wiwno wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi tawi min alfajiri on tippaki kamɓe Adi ɓe ɗettuno garaji ɗiɗi garawol ɓalewol e garawol danewol ɓe waɗi ka ley kunsasi maɓɓe tay be nyama be yara be nyama be yara be banta kunsation be dara si be sendindiray be yari non be nyami be yari non ha be aro non ba be sendindiri be maki do gasi tabayyana al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad ba be jantano kene laado alayhi salatu wassalam be maki inna wisadataka la'arida be maki awa kunsation ma onno yaaji de so waaway sendindirde hakkunde niwre jemmanden e jalbendi nyallangal o kunsation ma no yaaji on satine laadon banginani mo wonde ko faanda e munum o peral fajiri ngal e niwre jemmande. Allah azza wa jalla tippini non min al fajri thumma atimmu siyama ila al-layl. Idan odo o andano wonde kanko si o nyami fewndo on saayi don bonnayno mo korka ka nelaado on kadi waddinano mo fuddito korka maada mana mu yo yoboy. Amma al-ilmu bil hali sen detti on don al hali masalan neddo wondo sugulade kanko himo jogiti e misal wana montor makko tawa yasi on no nibbito wata sende nderde hakkunde fajiri feeri ma feeraade jonon din nyaldi yawtudi don ko be wonnobe wiide fajiri on ko feerata ko leer kaarijo montor makko on non o dérange e nder dum o anda o jono non o nyama ha o ndaro ya on leer don kanko ko leer wowa don o ndarde o nyamira non ha on tuma bangano yamo jaka fajiri feerino o do jahila bil hal kanko korka makko kam bonaade madum kanko neddo yehi ha yasi on nibbiti o sikki joni nange ngenge muti few tawamo sikkude nange ngenge muti o ndari leer wowaado o ngadi ka nange mutata don tawi leer on tabiti o taja wona don seeda tun nange ƴawita odo ko yo accirni nyamugol o continue ha nge muta waddaki mo yobugol wonno Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma be maaki wonde dum hebuno be zaman nelaado alayhi salatu wassalam nange nge wirni yasi on nibbiti kambe sahaba be mbaabe taji wonti seeda tun nange ƴawi
ɓe yamirayo ɓe accirni ñamugol ha nangue mutoy kono ɓe waɗɗinanoka yoɓugol ñallal ngal idan ko al ilmu bil hukmi wal ilmu bil hal sharti ɗimmo on ko azzicru anditugol ngol hara neɗɗo o yejjitali si tawi hawri o yejjiti himo hoori o ñaami haray waɗɗaki mo yoɓugol ñallal ngal ko yo tuttu ko maɓɓi ɗon kon nano yo looƴito de ko feƴƴoyto woni ka hunduko kon ko ɗum ɗon o tuttata o saƴƴita hunduko kon o timmina korka kan dalil muɗum o yoni en oɗo hadis ka amma sharti tammo on ɓe maaki ko al ikhtiyar suɓagol ngol bidduhu al ikra tawa neɗɗo on suɓi o memi konko taƴintamo korka ɗon o forsaka si tawi o forsa masalan o yehi o yiidi e yimɓe goo wona masalan o yiidoya yimɓe heferaɓe maare wayɓe sanam o hewtaka ɓe wonɗon tumɓe darnamo ɓe andimo hoori ɓe yaltina biniri beere ɓe inna a yara e ndimame ware omo jonna piiji ɗiɗi simo faala o inna mi yarata si ɓe warimo fa huwa shahid man qutila duna dinihi fa huwa shahid ma ɓe wiya mo yaru ndimame ware o darota pellet kono woniri kanko neɗɗo o ɗettandi o yara kono wa qalbuhu mutma'innun bil iman ɓernde nden tawta ko woni yarirde ko fiiwata ɓe warumo o yara biniri beere ndinge hoore o weltora o wallina ndi o feƴƴa goo korka makko kanka bonali ɗimmitel muɗum kanko neɗɗo o nangitirtake wonde o yari beere elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki inna allaha tajawaza li an ummati alkhata'a wan nisyan wa mastukrihu alayhi famige idan ɗiɗo shartiji tati ko beeɗi timmasi wiye korka neɗɗanke on boni ɓe maki wa qala ay sallallahu alayhi wa sallam la yazalu nnasu bi khairin ma ajjalu alfitra ɗo joni ko ɓe woni en addande ko mustahabbatu assiyam mana piiji yiɗaɗi ɗin ka korka o tawata kon neɗɗo on ko sunna si o hoori yo waɗu hunde aranere nden ɓe jantani en fii ko wiyete kon e ta'jilu alfitr mana muɗum yaccingol huntagol ngol ɓe maki la yazalu nnasu yimɓe ɓen sertata bi khairin e moƴƴere ma ajjalu lfitra fodde hiɓe yaccinde tajugol maɓɓe ngol ɗum woni huntagol ngol muttafaqun alayhi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e oɗo hadise sahl ibni sa'adin ɓe ɓanginani en wonde no jeeya e sunnaji korka kan neɗɗo on si tawi hawri o hoori no nange nge mutiri ko yo taƴuki san anon joomi men ko wi ko summa atimmu siyama ila lleyli oɗo noon ila lleyli mana muɗum ko ila gurubi shamsi wona karmokoɓe tafsiru ɓen ɓe ɓanginirino wonne laano alayhi salatu wassalam ɓe maki ida aqbala alleylu min ha huna wa adbara annaharu min ha huna wa garabat shamsu faqad aftara saimu ɓe maki kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam si tawi jemma on fewtiri to mo arde ñallal ngal hucciri iwri gangal fokkitiri to ɓe maki nange ngen nge muti haray on neɗɗo horuɗo o taƴi woɓɓe go e karmo koɓɓe maki ngol konngol nelaano alayhi salatu wassalam noon faqad aftara sa'im ɓe maki ko habar mana muɗum kanko neɗɗo on o anni yo anniyaki o taƴi woɓɓe go yaari wonde ko insha almuradu bihi ko al amre mana muɗum haray yo o taƴu kanko neɗɗanke on e on ɗon saa ala kulli hal nange ngen si muti haray korka kallanni amma yaltugol inna e ɗaɓɓitay hoodere ma koode ɗiɗi ɗum ɗo ko khilafu sunni yo luntodiri e sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam hunde ɗimmere nden e yiɗaɗi ɗin wa qala kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki tasahharu fa inna fi suhuri baraka aɗo kadi muttafaqun alayhi min hadithi anas ibni malikin radiyallahu anhu ɓe maki sugule tabitino e sugulagol ngol barke no e sugulagol ngol moƴƴere nde tawata ko moƴƴere iwrude ka Allah azza wa jalla tabitude duuminde kadi won noon albarakatu ko alkhayru alkathiru thabit ko ɗum wiyete albaraka alkhayru alkathiru althabit jonno ngol ɗo sugulagol sunna muɗum on kañum kadi ko attajil kañum ko yo neɗɗanke on nennu mana muɗum ko yo nennu naayo o sugulo ka arande jemma ma o sugulo ta fajiri on siwa ko yo o nennu suguli makko on haka takko fajiri ɗum ɗon goko sunna hunde ɗimmere nden e sunna muɗum on no jiya e muɗum sugulorgol tamaro hara e nder ko sugulorta kon an neɗɗanke on tamaro no jiya e muɗum
nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ni'ma sahuril mu'mini attamar ɓe maki moƴƴi ko wiyete ko neɗɗo sugulorto kon tamar si innama as-suhur donc al-fi'l sugulagol ngol si innama as-sahur bil fathi donc ko sugulorte ko ñamete ko neɗɗon sugulorta ko way si innama al-wudu wal wudu si innama al-wudu ko salligagol ngol si innama al-wudu ko ndiyan salle gorteɗam idan si innama as-suhur sugulagol ngol as-sahur ko ñamete sugulorteɗo oɗo neɗɗanke ko yo eto hattirde e tagol ɗiɗo ɗiɗi o jogito sunna majji o kanko neɗɗo o huntagol ngol o yaccina nangen no mucci o hunto ɗon kadi sunna on ko ɓuri moƴƴude konko yo huntor tamaro ka ko ɗum ɗon woni ko ɓuri moƴƴude ko ɓeera e jantanade e yeeso ka suguli e hoore muɗum ko ɓuri moƴƴude kon no jeeya e muɗum sugulorgol tamaro ɗum ɗon no mari nafoore moolanande waɗi e médecin ɓe ɓen tigi no tabintini neɗɗo on si tawi o ñaami e nder sugulagol makko ngol ko tata no wondi e sukkar ay glucose ɗum addana mo énergie e nder ñallal makko ngal loyere makko nden nde ɗuytoto loyere makko nden nde ɗuytoto e nder ñallal ngal heege ngen kadi ɗuyto bi idnillahi azza wa jal wa qala kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ida aftara ahadukum si tawi hawri goɗɗo e moɗon si tawi goɗɗo e moɗon no taƴuɗe falyuftir yo o taƴir korka makko kanka huntagol makko ala tamrin o huntora tamaro ɓe maki fa in lam yajid si tawi hawri o heɓali tamaro falyuftir yo o taƴir ala ma in ndiyam fa innahu ko waɗi noon ndiyam ɗam tahurun ko laaɓuɗan rawahu al-khamsa oɗo kañum hadith ko hadith mo tawata Sheikh al-Albani alayhi rahmatullahi ɓe lo'inimo ka silsilatu da'ifa ala kulli hal no woodi hadith mo tata ko selloɗo hadith Anas ibn Malik mo tawata on ɗon ko hadith wonɗo ko sunan Abi Dawud kañum may ko sunan at-Tirmidhi on ɗo Sheikh al-Albani hiɓe jaɓimo Anas ibn Malik ɓe make radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yuftiru على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات فإن لم يكن تمرات بماكي حسوات من ماء نلانو عليه الصلاة والسلام بلاتينو أتي دي جولو دي بتجرى ينو تمروجي دي تاتاكو تمروجي لبي دي si tawi hawri be heɓali ɗen ɗon on sati ɓe taƴira tamaroje ɗe tawata ko yoruɗe ɗen ɗo kadi koye wattili moƴƴa ko ɓuri moƴƴude ko loppiɗe ɗen si ɗen ɗon heɓaki yahana noon ɗe yoruɗe ɗen si ɗen ɗon heɓaki ɓe maki hasawatin min ma kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe siiɓoto siiɓanɗe ndiyam ɓe taƴira ɗum ɗon wono enen ayya yimɓe ɓen no ɗetta lemunne taƴira ɗetta bisabu taƴira ɗetta jinjan taƴira ɗetta jiwun taƴira ɗum ɗon ko khilafu sunna si a heɓali ɗum ɗa tamaroje loppiɗe ɗen a heɓali yoruɗe ɗen ɗettu ndiyan haysi tawi aynaka ko be goble tew ma tasi un tew hasawatin min ma sa siɓike ndiyan ɗon laaɓiji tati pet on tuma a yara noon ko falɗa yarde kon fiya feppodiren sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hoore ɗum ɗon neɗɗanke on si taƴi kadi o wowla du'a on wona abdoullahi ibni umar aɓe makirani e noon no nelaɗo alayhi salatu wassalamu warraynono dhahaba dhama'u وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أما أورا دعاء مهم بويوة اللهم لك سمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت أنظر شيخ الألباني بماكي كضعيف سنن أبي داود وحديث متاتا أسلالي أن الله عليه الصلاة والسلام يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله بعد ما أفطر باو أتجي wannan hay firo hadison ko wallata ko bawon tigi taji zahaba zama udon kaka yeyi wado taji de ka ko bawa taji ko bawo an neddanke on ataji idan haray ido ko jiyaadi e piiji di tawata ko sunnaji yidaadi din e neddanke on si tawi mo hori e andi no wodi piiji bu yidaadi je modum duddingol ittugol sadaka duddingol jangugol qur'an duddingol nafugol duddingol jantagol inde Allah azza wa jalla فنندي صفة النمبيجي علي إن حتى يدو حاسن زول إن شاء الله عز وجل جكتني هذا وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وآله وسلم
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. شيخ رحمه الله بوجه انتقال من مستحبات الصيام بأري أريد لتوتا محظورات الصيام ani dido piiji di tawata ko hadaadi neddanke o yo yanu e majji e nder kaado korka makko. Ido ko piiji di tawata hidi harminana neddanke on ko atti o natude korka kan di tentina kadi moƴƴa si tawi hawri kanko neɗɗon mo hoori. Nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki man lam yada kala on mo tertaaki ay man lam yatruk kala on mo tertaaki qawla zur kongol ngol tawata ko kongol harmugol wonnon qawla zur Cheikh Usaymin ɓe maaki rahimahullah ka firgol oɗo hadith ɓe maaki wonde qawla zur maana azzur si innama ɗo azzur ɓe maaki ko faana ko kullu qawlin haramin ko kala kongol ngol tawata ko harmugol ka sharia diine islam na fenande to fenande ñoore waddidirgol kañumma e yennugol kañumma e hudugol mo tawata o handa e huɗede ko nande sifa ɗiɗo piiji fof man lam yada kala on mo tertaki qawla zur kongol ngol tawata ko harmugol wal amala bihi ay al amala bizur ɓe maaki ko kullu amalin haramin kala gollal ngal tawata ko harmugal zugol guine games zugol kanda e kañumma e hudugol jimbe e amugol e zugol carte e zugol lido e puusugol dam e ko nande sifa ɗiɗo piiji fof wal jahla e majjere nden ani oɗo jahal ko piiji ɗi tawata ko andiraɗi ɗin wara ko umurul jahiliya umur tukhalifu al umura alshar'iyya sifa ndarugol pese en kañumma e ndarugol sériji ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji kala neɗɗo mo tawata o tertaki ɗum ɗo fa laysa lillahi haray latanaki dey wonande allahu azza wa jalla hajatun haaju fi an yada'a fi kanko neɗɗo o acci ta'amahu ñamete makko wa sharabahu e jaram makko ɗa maana hadith on wana dey korka makko kanka boni ano woɓɓe goo si yi hadith on ɓe faamay wonde maana on ko boni. Imamu Shafi'i ɓe maaki maana hadith on ko kanko neɗɗo on baraji ko ɗaɓɓa e korka kan o heɓata kono noon bari'at minhu dhimma wi'ugol wonde kanko neɗɗo on o nangitirte ngal ɗo ñallal o hoorali o wayi Allah azza wa jalla kontay ka muɗum wonde kaari hoori ngal ɗo ñallal kono baraji ko heɓoto e muɗum ko ɗum ɗon o heɓata nandasimamen ɗum ɗo no ewa ko ɓe inni man qala li akhihi yawma aljumu'ati wal imamu yakhtub ansit faqad laga wa man laga fala jumu'ata lah mana on fala jumu'ata lahu wana de o kanko neɗɗo hay so juuli juma ɗo yo immo yaha o juurore dalɗe nayi fanade lah ulama ɓe maaki maana fala jumu'ata lahu ko baraji heɓotoɗi ɗin ka juma woni ɗin ɗon ɗi mayirimo few kono noon juma o yonimo ani zuhur on ɗo yonimo e fana o fillotaka famade yiltitode moƴƴa e hadith goto kadi mo tawata ko mo yimɓe ɓen woni heɓude iskal e mum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki hadith wonɗo ka muslim man ata arrafan aw kahinan fa sa'alahu an shay'in wa lam yusaddiquhu ɓe maaki lan tuqbala minhu salatu 40 yawman oɗo hadith yiltoɗen ka sharhu sahihi muslim imamu nawawi kaɓe sharhi ɗum ɓe maaki maana si o yehi kanko neɗɗo on o landike mbilejo on ma ndurejo on o yeetike mo kono o hoolaki ko o wi'i kon o jaɓantake balɗe 4 julde ɓe maaki na dey si o juuli balɗe 4 julde makko nden ko meere ko woni kanko neɗɗo on o kontete o juuli kono baraji ko julde nde yaltinta kon o heɓata ɓe ndasifami par ce que yimɓe boyi wiyete ɗon siɗa faala juulu siɗa faala acca ɗum hay sa juulali nafata la ko be o juula woni si o kanko neɗɗon si o tuubali o rutti si o juuli kontete kaari juuli o nangitiroytake yowmal qiyama lakin baraji ko julde nden heɓoto e mayre kon o heɓoyta andi neɗɗo waɗira e dewal
farlangal e dow makko sabu piiji ɗiɗi hunde aranere nden sabu honno fi ittugol zimma on e hoore makko mana tottugol ko waɗɗi ko hunde ɗimmere nden heɓugol baraji ko heɓoto nerto yo non kanko neɗɗo on zimma on iwa e hoore makko few kontete o waɗi kono baraji ɗin ko heɓataɗi idan ko ɗum ɗon woni ko ari e oɗo hadith aray ala kulli hal ko yo neɗɗo on rento e andi yimɓe ɗuɗuɓe si hoori ko yawgol ndaroya film jodagol ndara ballon jodagol ndara série jodagol ndara pc jodagol zuwa kap téléphone muɗum woɓɓe ko carte zuwata ɗo woɓɓe ko lido woɓɓe ko doggingol auto e ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji ɗum ɗo fof ko ɗuytay ɗum baraji korka neɗɗanke on ɗo yo jooɗo e ɗum ɗo yo fontu qur'ana o janga o janto inde allah azza wa jalla wa qala ɓe maaki kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu muttafaqun alayhi min hadithi ummi lmuminina aishata radiallahu anha ɓe maaki kala on neɗɗo mayɗo wa alayhi siyamun tawi no fawimo korka wa alayhi siyam no fawimo korka ay mana mum no farli e dow makko korka ɗum ɗo noon sawa on kana ko sawmu ramadan ma ɗum ko sawmu lkaffarat ma ko sawmu nadre ko yo tawtun ko korka farli kamo kanko neɗɗo imma ko suuma yo ñawli ma ko fodore o fodi allah azza wa jalla o hoorali ma tawa kanko neɗɗon ko kaffara fawinomo o hoorali ɓe maaki sama anhu waliyuhu oɗo hooranaymo waliyu makko on ay warisuhu ronomo oɗo hooranaymo ɗo piiji ɗiɗi no woodi ɗi famete hunde aranere nden kanko neɗɗo on masalan mo tawata hino ñawli korka kam si tawi misal ko neɗɗo mo tata ko nawnuɗo ko sabu nawnare nden woni ko o ñawlori korka kam ma ko o setejo ko sabu setew ngun o ñawlori korka kam jon noon o yeeyi kanko neɗɗo on ha nawnare nden nde ɓuttali nde ndikkali o maayi e muɗum ma kanko neɗɗo on o ruttaki e seteyagal makko ngal o ñawlike ɗon ñalɗi o maayi oɗo la shay'a alayhi wala shay'a ala warisihi hunde waɗɗaki mo hunde waɗɗaki kadalika ronowo mo ko waɗi noon gantongo tawata ko haɗugol mo shari horugol ngol gonɗon gantongo ñortaki e hoore ma andi woɓɓe no ñawlo ɗo suuma e wona balɗe 10 misal sakkitoroje ɗen taɓe nawnu jon noon e nder ko ɓe ñawdoto kon ɓe ronka ndekkude lewru lebbi ɗiɗi ɓe feƴƴina e nder muɗum few oɗo ɓiññalɗi ɗon ɗi waɗɗaki mo waɗɗaki kadi wonɓe ɓaawo makko ɓen yoɓugol ɗum hunde ɗimmere nden kanko neɗɗanke on si tawi hawri o ñawlike ha gasi o heɓitoyi fursa ka o wawata yoɓude o welsindike o yoɓaali ɗon noon hande kadi haray no waɗɗimo korka kan si tawi noon hawri o maayi e nder ɗum ɗon o hoorali ɗum haray ɓeeɗo ɓe tawata koronayɓe mo ɓen ɓen ɗon ɗettanaymo kono yoɓe ɗettanmo kadi la min baabi alwujubi waɗɗaki e dow maɓɓe dey ulama ɓe maaki ko min babil istihbab ɓe mana yiɗa e maɓɓe yonno simo ñawli balɗe 10 hiɓe ɗon ɓe 10 ɓe wawi ɗettude goto kala no wawi ɗettude ñalla siɗi masalan wona janngo ɓe 10 ɓe hoora goto kala anniyanomo yakfihim dhalika yonayɓe si ɓe faala goto kadi jokka si ɓe faala ɓe senda e hakkude maɓɓe ɓe tato ala kulli hal ko mustahab ɓe maki si tawi hawri hoorangol mo ngol ɓe wawal ɗum ɗon tawi sattaniɓe ɓe wawi mo etande ɓe wawi mo etande kono waɗɗaki ɓe waɗugol ɗum ɗo enan aray ko ɓe famen gonɗon sengo wona wajibi e dow maɓɓe wa su'ila an sawmi yawmi arafa faqala yukaffiru sanata almadiyata walbaqiya ɗo kadi kamɓe cheikhon ko ɓe udditani en ko dambugal honɗum ɗum woni yani sawmu attatawwu korka ka tawata ko korka naafilo ɓe maki wa su'ila nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe landama an sawmi yawmi arafa fi horugol ñande arafa faqala ɓe maki yukaffiru sanata almadiyata walbaqiya ɓe maki neɗɗo on si o hoori ñande arafa ɗum ɗon heefanaye mo bakkatuji makko tosoki hitande yawtude nden e konko luttiti e nden hitande nde kanko neɗɗanke on o woni e muɗum ɗon kadi oɗo ko hadis mo tawata rawahu muslim min hadisi abi qatadata al ansari radiyallahu anhu
ndono mari baraji mola nani yawmu arafa de andi ko nyande jeenay lewru ndu tawata non ko lewru jonkindu ɗum ko wonande on neɗɗo mo tawata laysa bi arafa o ala ka arafa amma wonɓe ɓen ka arafa kamɓe sunna maɓɓe on nde ñande wanayoɓe hooru bal koyoɓe ñaamu fiyoɓe wawa heɓude doole ɓe rewa allahu azza wa jalla ɓe waɗa dewe wattede ɗen ka arafa ɗo amma mo ala ka arafa kanko ko sunna wonande mo hoorugol ngal ɗo ñallal o heɓay ɗiɗo baraji mana muɗum o heefante bakkatuji makko to soki yawtuɗi ɗin e bakkatuji makko to soki hitande nde tawata ko luttitude ɗon ɗen amma bakkatuji mawɗi ɗin ɗin ɗon hiɗen andi ko bittawba wa su'ila an siyami ashura ɓe landa kadi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu horugol ñande 10 jombente fa qala ɓe maki yukaffiru sanata almadiya ɗum ɗon kadi heefanay neɗɗanke on bakkatuji makko to soki hitande yawtude nden wono wono yawmu ashura nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe iwu makka ɓe seeni madina ɓe tawi alyahudankoɓɓe no hoora ñallal ngal ɓe landi yahudu ko honɗum ɓe horantangal ɓe inni ko yawmu najja allahu azza wa jalla musa wa bani israila fihi wa halaka fir'auna wa qawmahu o ñallal ngal allahu azza wa jalla danduno annabi musa e banu israila o yawtini ɓe ka maayo o halki fir'auna yimɓe muɗum ɓe on satinelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko min ɓuri on handude e musa kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe hooyi ñallal ngal ɓe yamiri yo ngal hoore yo noon sahabaɓe goo ɓaɓe yinelaɗon hoori alayhi salatu wassalam ɓe maaki dhalika yawmun tu'azzimuhu lyahud ko ñallal ngal tawata yahud no mawnina ngal ono ardino ka hadis ibni abbas kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki wonde ɓe maaki wa in ata al'amu lmuqbilu insha allahu sumna alyawma attasi'a ɓe maaki si tawi hitande arayne nden ari insha allahu en hooray ñallal ngal tawata ko jeenaya ɓangal watten ɗo ñallal sappa ɓangal lino khalifa alyahuda sen daarino en tano hawni hande nelaɗo alayhi salatu wassalam kana yukhalifu alyahuda fi jamii l umur kamɓe tigi ɓe qirri ɓe wi wonde hadha rajul la yuridu hadha rajulu an yada'a shay'an mimma nahnu alayhi illa khalafana fihi yahudi tigi qirri wono arti noon ko hadis anas ibni maliki wonɗo ko sahih muslim ono enen hande yimɓe ɓen faami pinal ko ñentingol yahudi e nasara ɓa hande ɗuɗuɓe yimɓe sunna piiji boy non woodi kata ko yahudi e nasara ɓe ittiɗi e juuɗe muɗum ɗum ɗo no hawni idan sunna on koyo neɗɗo on hooru ñande jeenayi kañum may ñande 10 annon nelaano alayhi salatu wassalam ko ɗum ɓe makuno fii kala nden hitande ɗon tawano ɓe hari ɓe feƴƴini si tawi heɓali ñande jeenayi e 10 ɗetta 10 karmo koɓe go yaari ɗon no sellira lakin hadisaji arɗe e ɗum ɗon nden no woodi e karmo koɓe hadisi yaaruɓe wonde ɗe sella ala kulli hal e on tigi hooru jeenayi e 10 si woopimo jeenayi on o ɗetta 10 ɓe maki wa su'ila an sawmi yawmi l ithnain kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam ɓe landama fi hoorugol ñande tenerre nden fa qala ɓe maaki dhaka yawmun wulidtu fihi ko ngal woni ñallal ngal mi jibina e muɗum ngal wa bu'ithtu fihi min nela kadi e ngal aw unzila alayya fihi maɗum wahyu tippina e hoore an e ngal ɗon ñallal ɗum woni ñande tene kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam ɓe hooreno ngal ɗo ñallal rawahu muslim ko ñallal ngal tawata kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam ɓe mawninno hoorugol ngal moƴƴa ko wona noon kadi ɓe hoorayno yawma alhamis ñande alhamisa o cheikh on jantaki ɗum non ɗo ono no tabiti hadis umma meɗen aichata radiallahu anha wonɗo ka sunan abi daoud ɓe maki kana annabiyu sallllahu alayhi wa sallam yataharra sawma yawmi l ithnaini wa yawmi alhamis kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam ɓe hoorayno ɗinno ndin hadis abi hurayra kadi wonɗo ka sunan abi daoud ɓe maaki wonde nelaano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maakuno tu'radu al a'mal fi yawmi al ithnaini wa yawmi al khamis ɓe maaki wa ana uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im ɓe maaki golleji jiyaɓɓen ko weeɓitanteɗi allah azza wa jalla ñande tenen e alhamisa ɓe watti ɗo mimmiɗo yiɗi nde golle ande weeɓitete ka allah azza wa jalla haramiɗo hoori idan yawmul khamis kadi ko sunna hoorugol fi kala cheikh on ɓe jantaki ɗo wa qala kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki man sama ramadana
kala honɗo suumaye on handu timmi thumma yeeso ɗum atba'ahu o jokkintini ndu kadi sittan balɗe 6 min shawwal immorde e juldanu ɗum kana o laatoto kanko neɗɗanke walla korka makko ko laatoto ka siyami dahari wana korka hitande nden fuu rawahu muslim e ɗum ɗo kanko neɗɗanke on si o hoori suumaye on haa gasi o watti ɗon balɗe 6 ɗen ndaren siyaq hadis o moƴƴa oɗum cheikh Usaymin ɓe waɗi ɗo istinbatu mo tawata ko sewɗo moƴƴa ɓe maaki wonde neɗɗo on sino ñawli e nder suumaye on si tawi o yoɓaali ko o ñawli kon o hoori 6 juldandu ɗum o heɓata moƴƴere landande ɗon ko be o yoɓa taw ko o ñawli kon kanko neɗɗanke on thumma ba'da dhalika non o watta 6 juldandu nun si o heɓa non ka siyami dahar ɓe maaki sabu honnu naren hadis on ko man sama ramadana ay kullahu kala horuɗo suumaye on fof idan sonnajo sino ñawli ma goɗɗo no ñawliri sabu nawnare o yo eto o yoɓa ɗum ɗon tinna o watta noon 6 juldanu nun ɗo yo laaw sabu honnu e gandi ñallal si on tigi hoori alal aqal ka Allah azza wa jalla o kontante balɗe 10 joni si tawi kanko neɗɗo on balɗe 30 ɗum ɗon si tawi hawri sowama laaɓiji 10 ko balɗe 300 6 on ɗa si sowama laaɓiji 10 ko balɗe 60 330 ko ɗum woni hitande nde amma woɓɓe goo no waɗira istidlal yimma meɗen aishata radiyallahu anha ɓe maaki ɓe ñawlotono e suumaye ɓe yoɓi wo e sabbordu suumaye cheikh al albani ɓe maaki hi no selli kono yimma meɗen aishata radiyallahu anha ɓe waɗi ta'lil ko fi honɗum ɓe yoɓayno e sabbordu suumaye ɓe maaki ko sabu sogolugol an e fiyakuuji nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ɗum ɗum woni ko naɓaynolan ha e sabbordu suumaye idan ɓe maaki mafhum hadis on ko holli ko si tawi mi alano ɗin sogolaji ɗon mi yoɓayno ka juldan famike eyo ɓe maaki wa qala abu dharrin aray ɗo ɗe 6 ka juldandu neɗɗo on no wayde horde o jokkindira mo wayde sendude kadi non na forcé ko beetunde jokkodira wa qala abu dharrin amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an nasuma min ash-shahri 3 ayyamin 13 wa 14 13 wa 14 wa 15 rawahu an-nasa'i wa at-tirmidhi ɓe maaki kamɓe abu dharrin nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yamirno men yo men hooru e nder lewru kala balɗe 3 min hoora 13 e 14 e 15 andi ko ɗeɗo wiyete ayyamu albayt ɗum ɗo kadi neɗɗo on si o hoori lewru kala balɗe 3 elaano alayhi salatu wassalam ɓe maaki ɗum ɗon kadi ko ka siyami dahar ko wannoon si o hoori lewru ndun balɗe 3 haray moya si o hoori lewru ndun fof so tawi lewru ndun ko balɗe 3 laaɓi 10 ko balɗe 3 kontete si o jokkiri noon ha hitande nden timmi haray moya wa hooruɗo hitande nden nde fof mayre lakin ɗo ko ɓuri tun yiɗede ko hoorugol ɗeɗo ayyamul bayt 13 14 15 kono no sellanamo hoorugol ko wona ɗeɗo wanno ari hadis yumma meɗen aishata radiyallahu anha fewno oɗo sonnajo mu'adhat al-adawiyya landinoɓe fi korkanelaɗo alayhi salatu wassalam ko ñalɗi honɗi ɓe hoorayno e nder lewru ndum balɗe 3 ɗin yumma meɗen aishata radiyallahu anha ɓe maaki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam kana la yubali min ayyi al ayyami walla min ayyati al ayyami yasum kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe haajatanoke wiwgol ko ɗo ma ko ɗo ɓe hoorayno tum e nder lewru ndum balɗe 3 lakin ko ɓuri moƴƴude kon koye on tigi eto feppodira e ayyamul bayt kono si woopiɗen ɗon hatta omo wawi hoorude balɗe 3 e nder lewru ndum ɗo ɓe jantanike en korkaji ɗi tawata ko yiɗaɗi hoorugol kono naɗi fo ɓe jantani en ɗo kamɓe cheikh on alayhi rahmatullah ɓe jantanaki en ɗo fi balɗe 9 arane ɗen e nder lewru donkindu ɓe jantanaki en ɗum ɗon ɗo ko wana noon kamɓe cheikh on alayhi rahmatullah ɓe jantanaki en alhamdulillah ɓe jantanaki en kadi ɗuɗɗingol korka e lewru sabbordu suumayendu ko wana noon ɓe jantanaki en fi ɗuɗɗingol korka kadi e lewru jombente ndu ɗiɗo fof nelaɗo alayhi salatu wassalam no tabiti e maɓɓe fi hoorugol kañum ɓen ɗon ñalɗe
ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر أي بودتني أنه كم شيخ قد دمبغل في هون الأيام التي يحرم الصوم فيها دينيال دي تواتن حرمي هورو والإمج إماكي ونهى نلان عليه الصلاة والسلام بهدي عن صيام يومين هورو والبل إديدي يوم الفطر يند جلد سومي ويوم النحر يند جلد دونكين متفق عليه من حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه كم نلان عليه الصلاة والسلام بهدي هورو والدنيال لأنه يهور يند جلد سومي ما يند جلد دونكين نونكو أمر محرم شرعا سيهوري نيندن karamo koɓɓe maaki si tawi ko ñallal o wonno yoɓude o kontatake kanko neɗɗo on o yoɓi ngal ɗon ñallal ɓe maɓɓe no yaarima ɓe maaki wattude ɗum kadi o heɓa bakkatu ko hoori konne ñande on waɗi neɗɗo on no haani wattude ili moƴƴa sattere fii nafata hay hunde annon de gandi no heewi ɗuuɗuɓe ɗo inneteɓe jango ko julde ɓe no o ene mame yaldumen hoore ɓe jokka ɗon ɓe hoora وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل كما نلانو عليه الصلاة والسلام بهدي كدي هورغل ديدو نيال دي أيام التشريق وني سابوي إيغو سابوي دي سابوي إتاتي دونكين وبي أنا أيام التشريق كرمكم بماكي كل أن اللحوم تشرق فيها أي على الشمس sabu tawde tebbeli ko be hirsata ko e layyaji mabbe di beara be weebita dum don e hoore naange ngen tappa kanyum tebbeli din di yora fiyo be hebuno be mariradi ko dum be nani nyaldi din ayyamut tashriq nyaldi liilugol tebbeli din e ley naange ngen fiyo di yoru di hebono di marora be maki din nyaldi don ayyamu aklin ko nyaldi nyamugol wa shurbin e yarugol wa dhikrillahi azza wa jal kanyum ma e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala rawahu muslim idan dido ko nyaldi di tawata ko gasata e majji ko dido piiji ko al aklu washurb wa dhikrullah e hadise gobe maki kadi az-zabh neddo motata o hirsali layya makko on nyande juldere nden o wawi hirsude e nder dido nyaldi ono dum do na fo woni ko harminana horugol e ngal do nyallal bal karmo kobe go maki dum do harma ngal do nyaldi do nyaldi horugol be yaari wonde anya wobbe go yaari wonde harbo on wodi ittintinanabe kono ardi non e hadith malum athar bima mene Aisha radhiyallahu anha Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma wondo ka sahih al-Bukhari be maki wonde lam yurakhas fi hadhihi al-ayyam ay fi ayyam at-tashriq ay yusamna illa liman lam yajid al-hadiyah on neɗɗo mo tawata ko mo heɓaali hadiye mo waɗɗi ɗum hadiye ka o yehi ka hajju makko ɗon o heɓaali kanko himo newinana horugol ɗen ɗon balɗe tati ɗe andi mo mari balɗe 10 hooreteɗe mo mari hooreteɗe 3 ayyamin fil hajji wa 7 idha raja'a tilka 10 kamila joni noon madama o gayni hajju makko on kanko neɗɗon ɗen ɗon balɗe tati mo wawide horude ɗon so yiltitike noon o arti ka makko hoora balɗe jeɗɗije luttuɗe ɗen amma ko wona on ɗon harayno haɗa kanko neɗɗanke horugol e ɗin ɗum ñaldi woɓɓe yaarino harmi woɓɓe yaarino aña ala kulli hal madama ko nahyun min annabiyi sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo on ko o yamiraɗo ɗoftagol ɓe wa qala la yasumanna ahadukum yawma aljumu'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu ono muttafaqun alayhi min hadith abi hurayra kambe nelado on sallallahu alayhi wa sallam be maki la yasumanna ahadukum wata hay goto e modon horu yawmal jumu'ati nyande juma illa an yasuma siwanande o horata yawman nyallal qablahu ko atti juma o woni yawmal khamis aw yawman ma o hora nyallal ba'dahu bawo juma o woni yawma as-sabt non ngandi be arno be tawi sonnajo mabbe o yumma meden juwayra tay ben no hori nyande juma kambe nelano alayhi salatu wassalamu be landi be sibe horuno hanki be maki be horana be landi be sibe hora e jango be maki be horata on sati be yamere be wonde yobe taju be maki non ta goddo men horu nyande juma tun taw horata nyallal abtu dum do walla nyallal bawo dum don
idan ɗum non ko hana wattede yili e muɗum moƴƴa bonno jeeyaɗo e ñallal ngal ɓe jantaki e muɗum kamɓe chef on Allah hiɓe yaari e karamo koɓe yaaruɓe ɓe wonde ngal ɗo ñallal no dago ka ngal hoore bi mufradihi ɗum woni yawma sabt andi no woodi wala no ari hadith kan elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki la tasumu as-sabta illa fi mafturida alaykum wata on huuru asewe on tun siwana konko tata ko farlaɗum e dow mon woɓɓe sellini hadis o woɓɓe loynimo karmo ko ɓe ɓuyno loyni hadis o buy wona imam abou daouda en imamu maliki en kadhalika cheikh l'islam ibn taymiyata en non fof no yaari hadis on no loyi wala cheikh al-albani en e karamo koɓe goo ɓe yaari hadis on no selli ala kulli hal wona imam ibnu qayyim el jawsiya kamɓe ɓe yaari noon fayda ala ko ɓuri labede ɗum ɗo ɓe maaki kamɓe ɓe jaɓi hadis on ɓe tabintinimo ɓe maaki ko woni tun ko haɗa horugol ñande asewe on ko si tawi ko kanko tun amma si a hoori ñallal ado makko ma ñallal ɓaawo makko ɓe maaki ala ella ɓe hawtidiri e oɗo hadis arɗo ɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki waton hooru juma tun sinayon hooru ñallal ado juma on ma ñallal ɓaawo juma on ñallal ɓaawo juma on ko ɗum wonta ko asewe on ka idan holli wonde naafilo no hoore ñande asawe ko woni ko si tawi kañum tun ko haɗa kon awa haray ko si tawi ko kañum tun ɗon kadi no woodi tanbihi mo watten ɓe gandi no heewi ka asawe arata hawrodira e yawmo arafa woɓɓe go yaara wonde ɓe hoorata few ɓe nasi ɓe hoori ɗon ara ɓe hoori yawma sabti bi mufradihi woɓɓe go hoora ɗon e hoore muɗum wona cheikh al albani kamɓe ɓe yaari wondema yawma sabti hooratake ɓe mufradihi haysi ko honɗum waɗi amma kermo ko ɓe buyno yaari surtout ɓe tata ko ɓe wuuri ɗuɓen hande sifa onno woɓɓe maɓɓe feƴƴini sifa cheikh ibni bas en cheikh usemin en woɓɓe maɓɓe no wuuri sifa cheikh fawsani en e ko nandi e sifa maɓɓe ɓe maaki mo hoori ngal ɗo ñallal ko arafa o hoori wona sabtu o hoori ko arafa o hoori wona sabti o hoori ɓe wi hay sinelaɗo on haɗi horugol yawma sabti bi mufradihi hara ko naflan o fii hon ɗum o sabu ko ñallal ngal tawata yahudu no mawnina ngal fiita neɗɗo mawningal yo noon an sababe ko horanɗa ɗon kon o fii ko arafa wona fii ko sabti no waywa mo naati ka juulirde ɓaawo alansara himo haɗa kanko neɗɗanke on naafugol ɗo yo nangen mutuka kono si o naati madama no himo landa kanko neɗɗo o waɗugol tahiyatal masjid si o naati o juuli ɗen ɗon darɗe ɗiɗi ko sabu woni ko juulinimo ɗen ɗon idan naafi tun naafugol ɓaawo alansara ma hakkunde alansara e nange mutude bal ko naafinimo ko sabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ida dakhala ahadukum lmasjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain idan ko ɗum ɗon o wara non haray neɗɗo on ko yo hooru arafa on si o feppodiri ngal ɗo ñallal o anda wonde kanko na sabtu o hoori bal ko arafa woni ko o hoori ɓe iwi ɗon kamɓe cheikh o rahimahullah ɓe ari jantanagol en fiyake fadlu siyami ramadan wa qiyami ramadan wa fadlu kadhalika qiyami laylati lqadr بماك وقال أي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بما كان بين الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان كان هور رسومي إيمانا جابيكو أهوري ريكو غمدينغول فدوركو الله عز وجل فوديكو أن نهورو وغمديني وندكو الله عز وجل فرلي إدو مكو واحتسابا كان ما يحبي تقول براجي دينك الله لقبقول مؤير دينك الله نابقنغو غفر له كان كونتون ويافنته ما تقدم من ذنبه بكتوجي مكو دي تواتكو أرديدي تسوكيدي ومن قام كالعون داريدو كدي رمضان سومي بمعنى داريدو نافي اندر سومي كان كونتون واري او جوكي نافي لوجي دي جمع اندر سومي اون او نافي دي إيمانا واحتسابا كقوم دينغول وانا جانتوك لنانن نون اكا لبنانغول الله عز وجل لقب براجي دين كما غفر له ما تقدم من ذنب on waɗi ɗo
jama on hani wattu de moƴƴa nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki man qama ramadana ɓe makali man qa'ada ramadana maɗum man jalasa ramadana ɓe makali on jooɗiɗo e suumaye ɓe manari ka julirde e jooɗagol ko ɓe maki ko man qama ramadana ko jeeɗo e yimɓe arata ɓe jooɗo fayda yer ko nafete kon fof ha so hewtoyi ka chafe wittre ɓe immo noon ɓe daro jeel woɓɓe sa ara e waalo nono hawni yimɓe goo tawa ko honɗum woni sababe ɗen ko si ɓe ari ka huntagol ɓe ndaara e mone ko ɓe ñamali kon gila ka fajiri haa ka futuro ɗon ɓe haɓɓito ɗum ɗon fof ko be ɓe itta on moneno ɓe aroya noon ta ɓanndu ndum no teddi tawal hiɓe loyi ɓe ara ɓe daro seeɗa tun ta darota ko ɓe jooɗo ɓe gandalle hoore men neɗɗo jooɗiɗo juuli tawi o ala ngan to lahu nisfu salatil qa'imi ka ko feccere julde on neɗɗo dariɗo o mari jon noon ko an andi sahaba ɓen kamɓe wakkilare maɓɓe nden no tiiɗuno moƴƴa ndare hudayfata bnil yamani ñande ɓe tawno nelaɗo alayhi salatu wassalamu no naafa ɓe dari ɓe habbiri ɓe dari takko nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo on jangi fatiha gayni ɗetti bakara hudayfa ɓe maki mi tanƴini nelaɗo on daroyto alayhi salatu wassalam ka aya temedere ayi tanƴinare maɓɓe nden ka yeyi ɗon taw tuma ɓe timmini aya temedere si ɓe waɗa ruku ɓe maki men ari ha ɗon ɓe feƴƴi ɓe timmini bakara few meɗen dari ɓe gayni kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ɗetti kadi nisa ɗon kadi mi habbitiɓe ka aya temedere ɗon kadi mi yeyi ɓe timmini ɓe gayni ɓe ɗetti ali imran mi habbitiɓe ka aya temedere ɗon kadi mi yeyi ɓe timmini hudayfa ɓe maki tawi kadi kala ka ɓe hewti ka aljanna wowla fi mum ɓe daroto taw ɓe toro allah azza wa jalla yo okkuɓe aljanna laaɓiji tati kala ka ɓe hewti ka yiite wowla fi mum ɓe daroto taw ɓe taƴa jangingon ɓe toro allah azza wa jalla danduɓe yiite ngel laaɓiji tati on tuma noon si ɓe waɗi ruku hudayfa jooɗanoki fiw koni ɓe juulir ibne masud ɓe maki mi juulno ɓawo nelaɗo alayhi salatu wassalam hatta hamamtu bi su'in mi himmani waɗugol bone ɓe inni sallaytu maa annabiyi sallllahu alayhi wa sallam fa atala alqiyama hatta hamamtu bi su'in wondi ɓe ibne masud ɓe maki mada hamamta ibne masud ɓe maki hamamtu an ajlisa wa ada annabiya sallllahu alayhi wa sallam qa'iman adda dhalika amran su'an ɓe maki min juulduno e nelaɗo alayhi salatu wassalam min e maɓɓe ɓe juutini jundle den haa mi eɓɓi waɗugol hunde bonde wondi ɓe maɓɓe ɓe maki ko no ŋeɓɓunoɗa ɓe maki koye mi accu nelaɗo on no dari mi jooɗo enen ɗo on tigi juulay seeɗa ni tun jooɗo kisam woɓɓe goo wure hayna jooɗagol sitta jooɗi ɗon continue julde nde o heɓay nisfu salatil qa'im woɓɓe goo ko ɗon woni salminde yalta ka yaasi yara ataya inna miɗo ɓeydude énergie ko piiji hawniɗi si a ari ko julde arɗa man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi ɓe maki wa man qama laylatal qadre kala on kadi dariɗo ñande laylatal qadre ay fa ahya al layla si innama qiyamu on ɗo manamu wona juulugol ngol tum wurnitugol jemma on no mari noneje no e muɗum janngugol qur'an no e muɗum jantagol inde allah no e muɗum juulugol yon noon wona sonnaɓe ɓe tawata ɓen ko sonnaɓe wona fiiliɓe ma ɓesiɓe par ce que buy e maɓɓe si tawi hawri ɓe heeɓi on ella ɗon ɓe sikka hande kadi kamɓe laylatul qadri on laawike ɓe laa no woodi moƴƴereji buyɗi watta e nder laylatul qadri on sonnajo ɗon mo wawi jantade inde allah azza wa jalla ka o woni ɗon ɗin askar ji ɗo yona mo wawi rewtade darsuji makko e bindi makko ɗi o jannguno ɓalkarmo koɓe goo no yaari wonde no sellanamo janngugol hay qur'an si tawi o yaari on ɗon mazhabu o wawi janngude qur'ana e nder jemma o idan o heɓay ɗin baraji ɗi tawata ko baraji ɗaɓɓaɗi ɗin ɗon haray o jokkali walagol ngol tun e nder jemma on o fuu makko haray laylatul qadri on hiɗen andani hoore meɗen ko e nder balɗe sappo sakkitoroje ɗen woni ko nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yamiri en ɗaɓɓito ɗum kadi ɓe tindini en e fuujuɗe ɗen idan haray na ñallal gotal imam malikin ɓe maki allaylatu tantaqil jemma on o eggay nde hitande ɗo no wawi wonde ñande nogay e goo hitande arande nde wona ñande nogay e jeɗɗi hitande hikkande ɗon nde wona nogay e joyi ko eggowo ɓe maki wa kana sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ya'takifu al-ashra al-awakhira fi ramadana hatta tawaffahu llahu wa i'takafa min ba'dihi azwajuhu muttafaqun alayhi
من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرى كم بشيخون كبناتنين كدام فيها كالاعتكاف في أفنا غونغر عندي نو هون نتاتا كدي كدوال واتينغال اندر سوماي اون dewal ngal tawata bi maana hingal sunnina e nder suumaye on tawata koko tentina e suumaye on tu watte kono ko ɗon ɓuri sunna on ɓuri tentude sinnama al i'tikaf maana muɗum lugatan ko luzumu shey waɗɗagol hunde wiyete al i'tikaf ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إنما اعتكف على الشيء ولا على الأمر أي لزمه أما اصطلاحا إنما الاعتكاف كرمكم بماكي كلزوم مسجد لطاعة الله عز وجل ويوغل دومو اجولر ده في افتقل الله سبحانه وتعالى فلندو يتي الاعتكاف ندونو كو هنا شرعنا نه لتوتا كدي هاي الشريعه دي يوتنو بي زمان النبي ابراهيم ان هاي هبه اندرا ودغل الاعتكاف كجولر ده الله عز وجل وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود اذا نقول انه زمان ما بودينوم اعتكاف كجولر دي الله عز وجل كذلك نلانو عليه الصلاة والسلام ونيم من عائشة بماكر نغيون حديث نلانو عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر بل صف سكي تروجدين اندر لي رسوما ينم بودين اعتكاف امجه كدو بري سنة بري تنتودي no sella non wadugol e nyalde luttudi ndin e nder hitande nden i'tikaf ka nder julerde si tawi neddo eddi o wadi o hebe baraji din bi idnillahi azza wa jalla kañum oɗo i'tikaf harayno mari shartiji na neɗɗo faalaɗo o waɗoyta i'tikaf sharti arano on wa an yakuna almu'takifu musliman mumayyizan aqilan ko yo woni julɗo al-i'tikaf la yasihhu min al-kafir sharti ɗin mo an yakuna mumayyizan yani al-bulugh laysa shartan lakin at-tamyiz shartun wi'ugol ko be on tigi helli fe o we kono tamyiz on kanyum dum non ko shart si inama tamyiz maana mo non karmo ko be maki sinnu tamyiz ko ka hitande jedda bere fay kun hebali duubi jeddi kanko o watta i'tikaf dila ko hebi non duubi jeddi ay so helli faaka o wada i'tikaf sharti mo tawata ko tammo on ko on do woni e al-aql sellugol haqqille den la yasihhu min al majnun sellata e neɗɗo mo tawata ko neɗɗanke feetuɗo oɗo woni sharti arano mo karamo koɓɓe jantiyo sharti ɗimmo on ko anniya heɓugol anniya on si on tigi heɓali anniya o naati e muɗum andi goɗɗo no naata ka julirde ɗo masalan tawa kanko neɗɗo on ɓe yaltinimo ka o loosi ɗon ma ko o setejo o ara ka julirde mo jogi donku makko o wala ɗon ha weta bimbi oɗo waɗi i'tikaf o waɗali ga waɗi anniya laaɗo sharti tammo on ko an yakuna almakan masjidan ko yo taw nokku ka watta i'tikaf ɗon hara ko julirde sellata waɗugol harana julirde Allah azza wa jalla wi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ko julirde ɗo non ko ɓuri sellude konngudi karmo koɓɓen ko julirde nde tawata ko juulerde juuletede julde juma e muɗum ɗo wodi karmo ko ɓe yaaruɓe sina juulirde ɗen tati gasata wona cheikh al albani alayhi rahmatullah kamɓe ko ɗum ɓe yaari masjidul haram masjidul nabawi e masjidul aqsa ala kulli hal yewtere nden no ɗuuɗi e hedde masala o kono wona cheikh ibni bas e cheikh usamin ɓe maaki ko ɓuri sellude konko e juulirde nde wonu masjid hara tusalla fihi aljamaa julde jama julete mum amma salatul jumu'a no wodi kadi waduɓe on shart kono kamɓe ɗa ɓe maaki wonde ko ɓuri sellude konko e taw julde jama nden juulete ɗon kono ko wonande on neɗɗo mo tata no waɗɗimo julde jama siko sonnajo kanko hay si woni tun juulirde hay si julde jama ala e mayre kanko no sellanamo waɗugol i'tikaf e mum amma on mo tata no waɗɗimo julde jama de andi i'tikaf ko sunna julde jama ko wajib farida ka idan sellantamo yeebugol faridda on sabu sunna ko waɗi si ɓe inni kanko ko be ona e juulirde nde tawata ko nde jama juulete e muɗum si juma o hewti haray mo newinana yaltugol yaha o juula juma summa ba'da dhalika yarji ila al masjid
sharti mo tawata o shartinaya bo on ko on ɗo woni juulirde nde wonu juulirde ha jama juulete amma sharti mo tawata ko sharti juwa bo on ko ɗum woni alkhuluwu min alhadath alakbar taw kanko neɗɗanke on himo yeewi few e ko wiyete kon tayre jande ko waɗɗintamo longal siko gorko yo waɗɗi longal ko yo looto si o naata siko sonnajo waɗɗikemo longal masalan wana janaba wana ƴiƴam fi lordu ma ƴiƴam ɓesugo heɓimo kanko sellantamo yawgol waɗa itikafe himo wondi e ɗum ɗon so tawi mo wondi e ɗum nayo yaw ka juulirde si heɓimo tolle kanko ko yo hootu amma so tawi ko janaba heɓimo mo wawi lootade ha hurgoji juulirde ɗon si tawi no newo ma o hoota ka makko o looto o yiltito o arta inan ɗiɗo chartiji ko ɓe neɗɗanke on o ayni tadi o anda noon wonde si o naati itikafe kadi ko naadimo ko rewgol allah azza wa jalla on noon ko wiyaɗen ko lusumu masjidin li taatillahi azza wa jalla ko ɗum adduma ɗon ko tertimma yaasi on to ko fiya arrewa allah azza wa jalla idan koyo neɗɗo on duumu e ɗum ɗon jokka janngugol e juulugol ko nandi sifa ɗin piiji amma argol jooɗoɗa fonta téléphone muɗum e connectagol ɗaɓɓita ko fewndi adi naw ma jooɗoɗa waɗa réunion e fuɗɗo yewtude ko feƴƴata ka yaasi ɗum ɗon ko hunde nde tawata kañum e itikaf o yaadata kañum e itikaf o yaadata no woodi piiji kadi tata ko bonnayɗi e itikaf neɗɗanke o piiji no woodi bonnayɗi e itikaf makko masalan ana sonnajo no jantorɗen noon ƴiƴam faridda ɗan si ari e makko ma ɗum o jibini haray itikaf makko on ɗon hannde kadi gasantama koyo yeltito o yaha yeru noon ko waɗi ko allah azza wa jalla yoɓa e muɗum ɗon kono hannde kadi koyo yaltu o yaha wona noon neɗɗo si waɗi ridda o yaltika islam kanko neɗɗanke on haren itikaf makko on boni ɗum kadi koyo yaltu o yaha ko wona noon alkhuruju min almasjidi li gayri haaja yaltugol ka juulirde yaha nokkugo tawana haaju masalan yaltugol yaha o andi balon no jouede hara ko yiɗuɗo balon moƴƴa o andi kiyo suuno ka binde juulirde o yalta o yaha ɗon fi daarugol ko hombo gañi ɓe wi ɗum ɗon kadi bonnayi itikaf makko ɗin ɗon piiji ko nandi e sifa ɗin ɗon no waɗi piiji ko yiɗi tata ko bonnayni itikaf kañum neɗɗanke o idan nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe waɗi ɗum ɗo wa atakafa min badihi azwajuhu sonnaɓe maɓɓe ɓe ngani ɓe wanno itikaf ɓawo nelaɗo alayhi salatu wassalam idan sonnajo on no sellanamo waɗugol itikaf lakin bi charte sina o jombaɗo koyo bi idni waliha si tawi ko o jombaɗo ko bi idni zawjiha ɗum kadi arayi mo ɓorni coñci ɗi tata ɗo coñci ɗaɓɓaɗi ɗi muttafaqun alayhi wa qala kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كم بين الله عليه الصلاة والسلام بماكي وند سود حقا تاكي في ستغل يها نكو متوتا ندو انكو اوييكو في ماونينغول نكو اون hertinana nokku on teddungal ngal sharia on hertinanaali nokku on si wana e ɗe ɗo juulirɗaaje tati mana muɗum goɗɗo innata ɗo wonde mi nani faysal ko juulirde janɗunde moolanade o immo labe ɗo o seto ɗo haa Konakiri fii tun juulugol e nder faysal andasino fama par ce que nde juulirde ɗo ka wonɗen ɗo mo juuli ɗo e mo juuli faysal baraji ɗin fuu ko gootu ala ko innete ɓa ko faysal ko ndemburi janɗude Konakiri ɗo ma ko ɗo ko labe la ko wona noon kanko neɗɗanke on immotako ɗo kadi o yaha wona Makka o ɗaɓɓa juulirde goo e nder Makka ɗon fi juulugol e nder nden ɗon juulirde haranaka masjid alharam ko wona noon e nokkeli heddiɗi ɗin immagol inna yaha ɗo ko qaburu waliyajo wonɗo miɗo immade gila Konakiri yaha e nden nokkure ɗon fi juuragol on ɗon waliyajo sharia jaɓata ɗum ko be kanko neɗɗanke on tawa na ɗum ɗon imminimo kanko neɗɗo on sellantamo yo haɓɓu sawdu fi waɗoygol dewal e nokkure siwana e ɗiɗo ɗi tawata ko ɗeɗo juulirɗe tati aray sahabaɓe ɓen ɓe yahayno hedde Philistine ko heewi ɓe yaha ka masjidul aqsa ɓe anduno annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ko toon surra kono ɓe yahatano waɗugol annabi ibrahima ziyarata ko ɗum ɗum imminiɓe ɓe yehi haa to idan neɗɗo on ko be o wattayle sifa ɗin ɗon peeji si tawi a haɓɓay sawdu fi mawningol nokkure heɓa baraji e mayre ko be habboɗata sharia on no dottanma ɗon no toɗɗanima nden ɗon nokkure
ɗum kamɓe cheikh on ɓe faala en ɓanginande ɗo idan masalan wona hoɗɗo wona tata ɗo joni o inna nde ɗo juulerde ko tosokere ni min naɗo mi watta itikaf o yoɓa ɗo paasi o yaha ha Konakiri o inna ko Faysal waɗoyte itikaf baraji ɗin ko ton mawni ɓuri ɗo o ɗum ko bid'ana ma o yoɓa ɗo paasi o yaha ha Kolo Makka markage o inna ko ɗon woni ko waɗoyte itikaf ɗum noon ko hunde nde tawata mawningol ɗum ɗon immoɗo yaha ha ɗon ko hunde nde tata ko lundinde sharia islam famike amma si koye saare wotere nden tana yoɓugol sawdu ɓana tana setew ɗum ɗon ko an suboto koye juulirɗe honde yaata kono si tawi hawri koko limante setew aray sellanta neɗɗanke on nde o waɗa ɗum ɗon foti noon koye juulirde woni yaade ma koye kaburu goɗɗo ma koye nokkure nde tata ko mawninande haray yewtere nde nde juuti moƴƴa ndaray no daroroɗen ɗo inchallahu azza wa jalla hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, salam alaykum wa rahmatullahi. Question ji ɗin laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.